Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Naimbag abigat mo, Toyang. Sino ka? Apay, saan ka din na malasin? Ay, pasensya kan ngam ugali sigurong ti bumakot. Saan kan malagip no asino ka man? Siyak ni Merta. Merta? Jay ka classic idi high school? Siyak nga agpaiso. Jay best friend mo idi high school tayo. Ay na! Ay, maragsakan ang makakita manin kan ka Merta, best friend. Apay nga itakalaang nagpakita iti naunday a panawangan. Siyempre, naikamangak iti adayo a lugar. Ngam ita, umaya kun agnaed dito'y kabildatan. Nukasta, addakan di tabalayaw. Word, total, awan matan agnanaed manipod na tay dagiti dadakkel ko. Mapanlaangan daldalosan dagiti kakabsat ko ti balay mi. Awan mo't agnaed, tadamat tan bukod apag taengan dagiti kakabsat ko. Ay, kat mayat tapno addamat agnaed iti sigod a balayaw. Ayan nga iti asawam. Ay, nabayagan na nagsina kami. Kasta ka day? Katsi ka ngay, iyamamumat kanyak ti asawa ma. Ay, katwan mala, umay ka, umunag ta di tabalay. Adda di ta ni badungkaw. Badong, kaya't nakaamam-am mo to'y batch ko idi high school. Iso ni Merta. Merta, iso ni badungkaw. Iso tinakiasawa. Nagwapo mat gayam tinasawam, Toyang. Agyaman nak iti panangidayaw mo kanyak, Merta. Kitsi ka ngay, mate. Ayan nga iti asawam. Awanan ti asawak, insina nakon. Saan na ka nga isina? Kit kaslasaan ka magdagdigdigas. Anya ti kunam? Ati kunak, anya merienda ti kayat mau ta mangisagana. Kasla damat isaganam amirinda. Mapanak pala umutang iya store ni Marikwana nga. Umutang? Mabiit lang. Antoy ti paggatang mo. Nay, sa garibo, mate. Ang mga nuawan man ang pagbarya ni Marikwana. Nuawan ni Bariana, subyam tulaangan intun malam ti Bariana. Taigatang mo matlaangan iti sidaan niyo ka ni best friend Toyang. Saan mo nga alaan ti Baryam? Saanan? Para ka ni best friend Toyang. Gaputa ita kami laang manan ang nagkita. May sama na 1.5 as of drinks mo, Maray. Kan may sasupot a biskwit. Tayo adda palaman nan Wow, mabitlaang. 1.5 kan may sasupot a biskwit nga adda palaman na. Ato'y tigat-gatagam. At to'y matibayad ka. Nagdakkel mo ti kwartam. Awan pa isuklik iti dayta. Sublak langan, inton malam ti Baryak, Maray. Sigurado ka? Way, nisumot ti ko na jaking kwarta iti dayta. Apay, akin kwarta iti dayta? Yay man kaadalan ka nun ni Tuyang iti high school. Best friend na kanukay. Kasta? Way, kiti supli ka no dayta asang aribaw, igatang miti si Dain May. Ay imbagman, ada kumamot mang bisita kanyak abatch kaw, tay libre na kumamot. Galanti nga ro dadya best friend ni Tuyang. Uray langana ti saan ngagdigdigas. Anya? Inikan na kayo lang arodan iti pang sidayo, uyawong pay laang. Ipagbagak lang tagpay sumaray. Anya nga iti pagsapulam ita, Merta. Ado, naduma-duma. Aglaklako iti kumporme. Kayat mo ka diti agi-deliver iti lakok. Ikan ka iti dakkel a sweldo tunggal maka-deliver ka. Ay, katwan
Uray adayo ti pagideliveram, ayos lang kadikan ka. Ayos laeng, basta das will daw. Okay nga rod. Awagan kanto no adda agpay deliver. Taumay kay jabalay. Kasla adda nakitak iti paraangan nito yang abisita na. Nemerta kanuday jay abispre ni Marito yang idi high school da. Naimbag man ta nagkita da iti best friend na. Day tamo ti ko na ni Kabadong. Kat big time samot, ta nagpamirinda. Kan inted na pa'y ti sukli ti sagaribo kadakwada nga agasawa. Ay nagmayaten ngay. Anya nga tamo ti pagsapulan day ja abispre ni Marituyang. Ay, day tanto ti damagan taken kwa na. Intun umay dito'y istormo. Ay, naggapuan ba na? Ay, ijay man istor ni Mari kwa nang. Ano inaramid mo, Jay? Nagdamagak man no asino jay nakitak iti paraangan da Marituyang. Sino ang nakita maya? Bisita nga rod ni Marituyang. Ah, Kat best friend na gayam iti high school da. ay imbag man ta nakapasyar, Mike. Win nga rod Saan mat nakalipat iti lasod ti mano atawan? Taumay nalatamat binisita ti best friend na. Nay, umaw-awagan ni best friend Mirta. Ang mga nuaddan i-deliver ka. Ay. Hello? Hello, best friend. Umay kan dito'y balay. Addan i-deliver mo. Kasta kaday, sige nga raw, umaya kong itamulaang. Medyo adayo ti pag-i-deliveram. Isungag pa ka nakakanibadong amarabyan ka nga agawid. Kasapulang pa'y ngamin ti aglugan iti bus. Sige nga raw daon, urayan naklatan di tabalayaw. Tagpakada akpay kinibadaw. Anyaya day ta nga i-deliver, Maw. Jakamaw, saan ko pa'y anadamag. Basta ipakpakauna kon ang maladawak nga agaway. Tapno saan ka nga agdanag. Ay, agananad ka nga rod Handa ka di pa nagtalag, Maw. Iti kung ko na mabisprin, Maw. Ang mga nuiso mo ti mangisagmaking ka. Am mo kun anabayag ni Mirta. Apay ko mga isagmaknak ngay. Ala, makaamu ka. Tuya. Daytoy ti deliver mo. Ay, nagbasit mo gayam anabalkaw. Naskan nga awan makakita iti daytoy. Malaksid iti pangi-deliveram. No ada sa balya makakita, awan komisyon mo. Di saan ko nga ipakpakita. Anya nga min aya daytaw. Uray siga, kat saan mo ang mabalin ang makita dayta? Ken, saan mo ang mabalin ang maamuan? Tapay ngay. No makitam dayta, ang mga nutuladan nakton. At danton kakumpitensyak no kwa. Ay, wanan niya. Ay, sigay, saan ko napag-interesan nga amon no anya daytaw. Basta dalakit gitangdan ko ako nam, No maalam lakit di ti bayad daytoy, dakkel ti komisyon mo. Sino nga min ay ati delivera? Basta no dimsaag ka iti boss, adaw masidagkan ka alalaki na ka magisit. Ibagam laang tinagan mo, ket iyawat na kan ka ti kwarta. Iyawat mong tumatan day tanabalkot nga inted ko. Nalawag ka di? Ay, uwan, Mirta, nalawa. Ay, nagdakkel moten ti komisyon ko ako nam? Basta sa isaya atom ti trabaho, dakkel akanayon ti maalam. Kayat mo asawan, numanen adday deliver ka, kastoy manen kadakkel titid mo? Depende. Anya ti amom no dakdakkel tupay. Anya? Iso atong palamlaang dagiti ibagak, no kayat mo ti bumaknang toyang. Arigla daw, best friend. Pagbaknangan ko naman. Labas-labasan nakmutlatan diti Tersinak Marituyang. Dumagas kamot Mapanak ngamin agpamanicure kan agpapedicure maray. Na
Talaga nga umas asinsukan saa. Agasam dayta. Agpamanicure kan agpapedicure ka payang. Hey, wala, tadama nga rod kwarta kung marikwanang. Imbag man, nga pangalalaam nga iti kwartam. Amom ka day, at daintad ni best friend Merta at trabaho. Ag-deliver. Anya nga iti i-deliver mo. Saan ko nga amuno anya day jay? Anya, i-deliver mo? Asaan mo nga mo? Kasano no bomba gayam ti in-deliver mo? Nakarumot ta bomba ako na mare. Kano nagbasitan anabalkaw. Ibagam kiday na bomba. Ay katagad anad ka amaray. Ang mga no anyamot daytan. Ay namaray, di na kumami dismayaan na kasta. Maragsakan ka kumakiday para kanya. Taumasinso akaw. Saan kat adismayaan na? Ay unay kamitan ko anang. Sabalin at talaga ti umas asenso. Na, apay, asino ti umas asinso? Ni Marituyang Tapay mat anak ko na. Kasano, palagipan ka nula ang ni Marikwanag kat kaslamat makapungtutan. Anya nga min aya, timbaga ni Marikwanang. Kinunanalaang mat nga agan-anad. Tama nga no anyamot tanjay ipadpa-deliver kan kwa na ni Merta. Ang nakasuron ka no? Anya nga min aya, ti idil-deliver na. Saan nakanungarod nga amaw? Naskin nga, amon na no anya ti idil-deliver na ngagpaisaw, ay narigatin. Mga no, pakaisagmakan naman. Madanagan mo ilang araw. Anyat oras ay. Ang mawampay lang ni Tuyang. Talaga asaan ko ang mairuam tibagik iti kasta. Uri bagbaga ni Tuyang arwam kung tibagik akanayon ang maladaw nga gaway. Yak mo't makaturog no saan ko ang mapasangpay. Yak mga rod makuntak ti silpon na. Ay mapanak man langan iti palay na Merta. Tadamagak no muna sa dino tayan ni Tuyang. Saan ka ba danagan? Ta sigurado apaawi din ni Toyang. Kinunana itay nakaluganan iti bus. Saan ko mangarod ang makuntak? Nalabit nga awan signal iti ayan na ita. Saan ka kadi amadanagan? Tawan dakes ang mapasamak ni Toyang. Saan nangarod ang makaturog no saan ko ang mapasangpay? May kawa ka, ngawan ka idana. Ang magando kayat mo, tag kaidata. Na, pag ano ka ba kay Danay? Oh, apaya di ka sumungbat. Anya kumaaga pong agkaidata mangay. Sige, agawid ako. No adada ka sa mapasamak ko ni Tuyang. Sika, ti pabasulat, Mirta. Anya ti maipay ko apupules. Damagak la ko ma. No ada diti barangay yo, ang masakupam da iti babae. At titiladawan na kapitan. At ang amin nakaibaga nakita na dito ay. Kita akpan? Daytoy mat jay batchmate ni Tuyang. Sa anak nga agbidot apo pulis. Ni Merta dayta. Apay asap sa pulo nyo? Wanta dayta babae, kapitan. Mamerta tipud no anagan na. Timanaw iti lugar da. Kat dito iti may na naglambangan. Anya nga iti kaso na apo pulis. Pusar dayta babae. Aglaklako kadag iti may parit nga akas. Naskan garod matiliw yu dayta, apo pulis. Kaduan na kami garod, kapitan. Tamapan tayo, iti ayan na itamat lang. Sige, kaduan kayaw, apo pulis. Anya di kayat da ito'y asawan, kapitan. Apay nga da kayo dito'y balay ko. Katadapay kaduam a pulis. Wanted ka gaya, Mirta. Kat dito iti imay mo naglamangan. Ay, sana po no dayta, kapitan. Sumurot ka lang na nasayat ka da kami, Mamirta. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak ka. Sige, pusasan nyo dahito adrag pusar ka kadwa. Ay, saan? Saan na kapusasan? Pagtutulagan tayo lahat na kumanday to'y. Saan na kami nga lilawan, Mamirta? Awanan ti maramitam.
Ay, dandanikan tuyang. Agyaman ka, tasaan ka nairaman iti dayja, bisprin mo. Wen nga rod ba dong, jak met impagarup akas jay gayam ti negosyo na. Nagtaltalo ka laki din, gaputan na bayagan nga amok, ken bisprin ko pa'y iday. Saan aga po ta nabayag nga amam, kat agtalag kamutayin. Uray pa'y bisprin mo, sa narumbang agtalag kalatan. Wen ba daong, leksyon kanyak dayto anapasamak. Imbag lakit din tanatiliw anasapsapa da dya Merta. Tano saan, ang mga nusyak pa iti matiliwan nga agdil-deliver iti may parit nga agas. Kapitang Enteng! Lumabasak pa'y dito'y balayaw, Marituyang. Si Kamot Gaya, Marimilyang, ala, lumabas ka laeng. Nay, apay akaslawan gaganay gayam. Ada ka di parikot mau. Ay, nagrigat nga rod ti agmay maysa. Maikawa ak nga adda iti adayo ni Badong. Kaano aya nga agawid? Ita ko mga road, Maray. Ngam imawag mo't ano next week kano. Ta saan da pa'y anak kaswildo. Apay nga min aya nga iti adayo ti mapan na pagtrabahuan. Ijay nga road ti adda trabaho. Awan mo't mabalin at trabahon na dito'y ayan tayo. Kasta ka day. Ay katagan anos ka amaray. San abalay ta trabaho mo ti rason nga imadayo ni Pari Badong. Wan nga road. Ay nagrigat tumo nga mintibiyag ti mamirmiraot. Agbisin ka no saan ka nga agkunay. Agpaiso day ta anak ko na maray. Kas kanya kita. Inayaban nak mo ti anak ko, tamapan ko bantayan dagiti apo, tawan agaw awer kadakwada. Mapan agtrabaho ti anak ko, kan ti asawa na. Imbag adda mo nga tatangdan mo ang agaw awer. Ni kanda kami mo't atit, sidaan bikan nila ka ikaw. Tulong kun kadakwada ti panagawir ko. Tanarigat no mga alada iti paraaw-awir da. Dakdakkel ti magastos da. Imbag kapay Maray, taadda anak mo, ken addan apukaw, saan ka maburing akas kanyak, addamot ko maapok nga awir. Anyakat nga min at inararamid yung kani Pari Badong iti mano atawan a panagdinayaw, tapay ay di kay man lang nakaaramid mo't oray maysa. Ay, oray nga rod kayat may noawan mo, anyangay nga raod. Sa bagay mo't kit di Ay, sige nga raw, inistoryaan ka mo tan. Mapana kaun, ta sigurado nga ururayan na kaun ti anak ko. Marikwanang! Ada ka mo langan, Marituyang. Inururay ko ti umay mau. Agbayad ka mo siguron iti utang mau. Ay, ikaw nga min, Maray. Saan natuloy ang nagawid ni Badong ko? Ta saan ka no pa nakaswil daw? Into next week ka no nga agawid. Isuan na yun na kumapay at iutang ka. Ay, nagpuskol mo tantaro pa, Maray. Nagkari ka nga ita ka nga agbayad. Iso a pinautangan ka. Ita, saan ka lang aro din na makabayad? Umutang ka manain. Nagalas mo't hindi pa nagsasaum kwanang. Kaslawan mo't kasapula mo iti pada mataaw. Apay, saan ka makawawat? Imbagkan ka tamay mayat basi ti estado ti panagbiag mo, tadda ka nga rod business mo. Ngam di ka makaawat kada kami nga awanan, kwanang baa. Oy, saan kon aparikot? No awanan ka, Marituyang. No anya ti ingkarem, tung palam. Salawasaw ka. Sapay lakuma, tasaan muntumit ang mapadasan ti agregat, kwanang baa. Saan ka madanagan? Tay karigatak tagsapul iti kwarta. Tay tamad lang daw, bayadan ka. Ay, rombang laang atong palam ti ingkarem. Sikapay ti adaganas na sumong basongbat. Ha? Imot kwanang baa. Marituyang, papanam. Agsangsangit kan samot amagmagna. Ay, nagsakit ti pa nagsasaw ni Mare kwanang Maray. Nuapay mga min anayanak da tao maregregat. Apay aya, Mare.
anya tinapasamak. Imuta nga, nagkariya kabayada kita. Tako na ni Badong nga itatis ang puna, ngam sana natuloy ta sana nakaswil daw. Iso asaan ka anak kabayad? Wan maray, kas taunay nga unget ni Marikwanang. Ay, papanamngay nga rod. Mapanak ang sapul iti kumpurmi di tangad day patrabaho na. Tabayadak ni Marikwanang. Ay, nagsakit ti pa nagsasauna. Ay, unay matan ni Marikwanang. Apay, saan ang makaawat aya? Saan mo mat nga itarayan jay utang mo? Customer na ka mag. Taiso mat ti paggatgatangam no ada kwartam. Day tangaraw ti pagsaksakitan tinagam kumaray. Uray kuma, no saan nak mo tapagsasawan. Inton makabayadak. Sa anak to na gumatgatang iti store na. 10 taon sa bali nga store ti paggatanga. Bay maray. Tamapan ko man kasao ni Marikwanang. Ay, maday, tikas ta nga inaramid na. Bareng no denggan na ka, maray. Maribanang, anya tigatangam. Ay, sa anak nga umay gumatang, maray. Kaya't kalaang akasao. Gaputa na sabat ko ni Marito yang agsangsangit. Agin sa sangit lang, day dya sa lawasaw. Apay matan, akas tati pa nagsasaom iti kumarita. Kasanaw, nagkaring agbayad ita. Ngam imbis nga agbayad, umay manen umutang. Nagpuskol, tirupa na. Ay, una yan, maray. Ay, saan ka nung nga rod natuloy ang nagawid ni Badong? Ay, maawatam kumamot Sana balay, taagbayad mo't no agawid ni Badong. Ay, saan kun aparikot day ta, maray? Tilaang kanyak, no anya ting karina pa nagbayad na, ay nasken ang agbayad. Wen, Marikwanang, maawatan ka dita. Ang acceptable mo't ti rason ni Marituyang. Iso ang maawatam kumamot Na, aguray ka man, maray. Ni Marituyang ka ditikan kanunungam. Saan mo't akasta, maray? Ang lawlawagak laeng ti panunot mo. Apay, nasip nga ti panunot ka. Kas lang amin nakulaapan ti panunot mo, mare. Kasla saan tayong aggagayam iti kasta nga aramidam. Ipadlaw mo launay akanunungam ni Marituyang. Pumanaw kan ditoy no umay naklaang babalawan. Uray saan kan nga agpakpakita kanya. Tanim Marituyang gayam ti kanunungam. Ay, talaga anak kulaapan ta panunot mo, Marikwanang. Alan amian, amok nga day abroad ti asawam. Iso akabailam ti manangdan iti aglaba. Naglabaak mat idi na minsan ngal daw nana. Awan pa'y lalabaak. Alan maasi ka kanyak mian. Uray dagitay kurtina ti ipalabam. Ulos wenno bedsheet dita. Apay akas lagkasapulan ka una iti kwarta nana. Adda nga rod utang ko kin ni Marikwanang anas ken abayadak ita. Pinagsasawan nakpay kitding. San pa'y nga minasimmangput ni Tatam Abadaong. Apay, kasapulan unay ni Nana Juanang ti kwarta? Diyak amuman iti day di ako marek. Pulos adi na denggan ti palawag kaw. Basta agbayad ak kanuitaan. Mano ti utang yu ken kuana aya? 300. Panayunak pa'y kumati utang kaw. Uray dilatalaeng. Ngam pinagsasawan nakmuteng. Ala, pautangan kayo laangan iti 500. Bayadan yun to, inton sumangput ni Tata Badong. Awan nga min ipalabak kada kayo, nana. Ay na, imbag ka pa'y mian, tamaasi ka kanyak. Ay, wala nana, dapay mat may pautang ko. Maditi agim imot. Uray kat bayadan yun mat, saan yun mat adawatan? Agyaman naklaunay mian. Ni Apo Diyos latan timang subad iti kinasingput mau. Bayad akong ti 300 nga utang ka. Adda mo ilagay ang pagbayad mo. Urayang pailang nga pagsasawan ka sa kagbayad. Inutang ko day takin ni Mian.
Imbag pa'y nimian na, tadaasin na. Ngam si ka pulos nga awan asaym. Oray anya pa'y ti ibagbaram dita. Nuutang mo, bayadam. Sika pa'y latyan daganas na nga gungaw. Ala, itad mon tay baryak. Tadita akbangir nga istora gumatang iti sardinas. Manipod ita. Saan akong agumatang dito istormaw, baa. Naa? Total, nagalas mo laang ti ugalay mo kuha ng baak emote. No saan, di saan laang. Oh, mabit lang, oh. At iti Mariam, daytan. Naa. Nay, anda ka mo dito istor ni tumang maribanang. Dituyak nga may gimatang iti asukar. Tanasa irakmet iti panagsasao ni Marikwanang. Kaapay maray. Kan kanunungan ka kano. Isu nga uray sa anak kanon nga agpakpakita kun kuana. Nukasta, inraman na ka? Wen mare. Talaga anak kulaapan ti panunot jay kumarita. Ala, bareng makapagpanunot to no saan tan amapan gumatang ija istor na. Ay, talaga asaan akon amapan gumatang ija istor na. Aging ga asaan nga agkid daw iti pamakawan. Uray siyak mo't amaray. Sa anak mo't tin amapan gumatang ija istor na. Gunggunana numaawanan iti customer. Nagpaidam tumo. Kaslaawan kasapulan na iti pada na tao. Namangri ka pakamasapa ita. Madmadimot tan tirik nak. Ay, madlaw ko anabara ti bagay. Maulawak pa'y. Kan aglambinak. Agtumaraklatan iti agas. Bareng agimbagak inton bigat. Ay, nagrigat lakit din ay ati agmay-may sang agbibiyag. Awan pa'y maibaon. Ay, so nga ano saklatan nga ibaon ti bagay. Nga oray made tirik nak. Lumabasak manan, Marituyang. Nay, si kamagayam marimilyang. Mapan ka man hindi tabalay ti anak mo. Ay, mapanak manan agaw-awer. Ala, lumabas kalatan. Kasla nalawag mo ti rupam ita. Saan akas idinaranaan ka idinaminsan? Imawag ngamin ni Badungkaw. Agawid ka nun intun maminsan abigat ta nakaswildudan. Ay, iso matlagayam analawagan ti rupam. Ay, talaga adyak makabangon. Ay, nagsakit tentero abagik. Ang trangkaso akngatan. Ay, kasano ak ang makatumar iti agas kao. Kadyak makabangonan. Ay, kapilitan nga awagak dagiti ko kumarek. Ay, awan mo't sa bali ang pagpatulungak. Adayo ti ayan dagiti kakaanakak. Masapol pa'y nga agpiyahid. Imbaglakid din ta indisok diti ulwanak to silpon ka. Idirabe ay. Awagak man ni Maribanag. Sino nga ta mato'y umawawag? Kita agman. Ni Marikwanang. Ay, bayak dit ang agriring ti silpon ko. Jak sungsongbatan. Tapno marik na anasakit tinakam ko kankwana. Ni Marikwanang ti umawawag. Nagpuskol mo't ti rupanan nga umawag. Anya nga tatibagan aya. Ay sungpatak man lang nga Hilaw! Marituyang, kasyanak man umay ka kuma dito'y balay, ta saan ka makabangon. Agtrang-trang ka asuak, kasapulak ti agtumar iti agas, ngam awan mo't mangyawat iti agas ko. Ita, adda mo lagayam kasapulam kanya.
pakawanin na kuman Mare. Di na musungsung-batan ni Mari Banang. Amok, anong sakit matinakam na kanyak. Tenramraman mo. Amok, ang nagbidutak, Mare. Naglablabusak. Iso apakawanin na kuman. Kat umay naktulungan. Pangaasim ko Ay, mala. Umaya nga ron di tabalay mo. Takaasi ka mo. Sige, urayan na. Ay, agyaman iti panangas asikasong kanyak. Aging gana imbaganak, marituyang. Itata na imbagan kan. Mapan ka iti ayan ni Mari Banang. Tagkid daw kamot iti pamakawan. Tapno agin nayos kayo mo. Ay, uwan maray. Iso talaga ti planok. Amok nga may nasakit tinakam na kanyak. Ita, amo mo, nakasapulan na kami mulaang. Awan ti agbyag nga agmay-may sa marikwanang. Wan, kat pagyamanak, tanapakawanak, marituyang. Addan samot dakas nga angin, anang iturungkan ka dito'y balay, kuanang. Ay, si kamot, Maribanang. Talaga nga imayak dito'y balayaw. Takayat ka ti agkid daw, iti pamakawan ka. Anya, kayat mo asawan, nakaamiris kan. Wan, Maray. Ay, imbag man. Hanggang kasano ang nakaamiris ka? Basta nariing kalatan, kat amumon amaday, tinaramid mo? Saan, Maray? Dagsakitak. Saan na ka makabangon? Inawagan ka, di nakmut sungsung-batan. Ay, pasensya kan Ay, nasakit nga min tinakam ko kan ka. Kanjak mo't amo nga agsakit ka. No in text mo siguro, kat nabasak, mabaling nga umay katulungan. Ni Marituyang tinangsungbat kanyak, idi imawagakken kwa na. Iso nga may naktinulungan. Ay, imbag ata sinungbatan na ka. Uray pinagsasawam gapo iti utang na. Ay, no saan na ka sinungbatan, ay naspakan, Maray. Ay, huwin nga rod, Maray. Sorry kat manipod ita. Agbalbaliw akon, Maray. Nasaya at mat, tanakapanunot kan, marikwanan. Ni Kapitan Enteng! Anya, nalastawg ni Mari Banang? Katuan mo. Ngam di mulatan idandanon kan kwa na Mari Milyang. Ay saan, Mari? Jack idanom. Agasam, nagduduma ti silag na nagpipintas. Sakit adapay ripon-ripon na. Amo ka, inutang naladagi chay. Kat? Sakit parisan na iti bestida kunamlan turista. Ha? Sakit ag sunglass pay. Ngam, ha? Utang topay mo lang po, ha? Na, adaya-dakas mo't iti dayta. Okay lang mo't Maray. Nang runata na pintas ni Mari Banang. Iso abagay na launay. Agpaspasikat kiti kunamlan asino abak nang kat kapitan laeng nilakay na. Manulaeng ngay mati honorarium ni kapitan. Adda ka didakas ngay naramid na kan ka. Takas la kaguram. Ay, jak la magustuhan ti kinalastog na. Adda lang di tarubayan na. Ngam agbistida ki dain iti nagpipintas. Para balay na tinagpipintas a bestida. No de ka lastoga. Ay! Wun maray. Wun maray. Nakakatkatawa talaga ni Mari Banang. Ay! Agraraman nga men. Ay na! Saan nga iso ti kakatawa ak Maray? No dikat si ka. Nakakatkatawa ka bakit? Dakkel gayam ti apal mo kan ni Mari Banang. Saan ko nga apalan? Apay ko mga apalak ngay? Ha? Nong ka!
Marikwanan, kita day tasumungan. Ah, Nakabistida manen, ha? Lastog at talaga. Nakasilag pa'y itinagpinta sa asilag. At dapay ribon-ribon ti silag na. Pwa! bagay na mo ti silag akalugong na. Uray ti bestida na. Marikwanang, gumatangak ban iti kaimasan at tinapay mo. Wan, Maray. Mangpili ka kadagita naka-display. Sige. Aha. Daytoy, Maray. 2 asupot. Kanayo namon iti gatas a powder. Daytay gatas a makatulong iti to lang, ah? Wan, Maray. Ado tilakok akasta. Apaya di nakpampansinan, Maribanang. Marikwanang, at to'y tibayad ko. 1,000. Ang jak alaan ng tisoklek, ta advance cone. Ngamen, umayak tumanan gumatang. Sige ta ilistak ti advance mo. Tapno amok to ti ikisay ko. Ato yan ti gatgatang Mare. Sige, Marikwanang, inakon. Apay kanuday jay, Marikwanang. Apay akasla dinak nakita. Dinak pa'y pinansin, nga uray pinansin ko man. Ama nga no di nakalakayat apansinan. Nakabistida lay tinapintas, di na kon pansinan. Wah! Lastaw ka talaga! Wen, anti, napintas dagita napilim a bestida. Okay lang dagita para ken ka. Ay, mabalin ka din nga utang lang, kanakan. Basta sigurado abayadam anti. Tasyak ti madaksan kini Mrs. Lino di kagbayad. Sapay 5 a bestida. Wun, di kagdanag kaanakan, tagbayad ha. Kaano ngay? Inton Domingo kan ikan ka iti advance alimagasaw. Alangarod anti, tay supot kon dagiti bestida yo. Ni banang-banangan day tamasabat ka. Nakabistida manun, kan nakasilag iti ribun-ribunan. Ay, lumiklikak man lang. Dituyak man lamagnan. Tiyak kaya't ang makasarita na yabanang. Pwa, lastaw! Apay, Marituyan, adaaya basol ni Maribanang ken ka, tako na maalikliklikam. Diyan kaya tapansinin, Maray. Masuruna ken kwa na. Iti anyara saon. Iti panagbadbado na. Kunamlan asawa ti baknang. Ay unay kan, ay kat agkawus kamot itikas, itikawus na. Buwan nga agpaysa. Ay sige man. Ti kunanan sa kajak kabailan ti agbistida itikas iti bistida na. Nagadwa bistida kijay balay. Ay kat usarama, tapno di ka palakas ta. Ay saan ko nga palan ni banang-banangan. Masuruna na kenkwana. Ay, Marituyang, daytoy tilaglagipam. Awan ti rason, akasuron mo ni Maribanang, taawan mo't maday nga aramiden na ken ka. Ti kunam kit day, umapal kalaeng ken kwa. Gapaw ta nagpipintas dagiti bestida na. Idinto ta sika ket duduan sa laang ti bestida. Anya dudwa? Kano nagadaw? Kaisuo mo nga roda. Tapno sardenga mo ni Maribanang, tawa mo basol na ken ka. Adtoy, Mare, itid ko ken ka, bestida adinait ko. Kita man. Wow! Nagpintas mo ta na bestida. Ay, talaga ang nalaing ka dressmaker Kapad pa, daday tasuot mga bestida, Maray. Katuan, linabaak mo tanday ta, Mare. Ready to wear. Ay, alaman ta isuot kon. Ay, agdadait ka gaya miti bestida. Ay, katuan, Mare. Tapno makalakaak,
Gumatangak laangan iti tela, ta siya kun amis mo ti agdaet. Sa bagay, nalaing kang agdait. O di may mayatan ti kasta. Saan unay anagastos? Ay, alaman nga ron maray. Ta isuot ko na iti abistida. Tapno agpada ta. Ay na, agyamanak ta magustuha, maray. Nimot marito yang di adda di tadalan. Ay, igaggagaranan sakit ti lumabas, tapno makitak ti suot na abistida. Na. Ay, una yun day taabakit. Ang ay, bye-bye aklaang. Sakit adamot silag na anapintas. Kan adda pa'y ribon ti silag na. Ay, tinulad nak talaga. Agam ba? Bye-bye aklat ta. Jak pampansinan. Nay, nagmayatan maribanang. Bagay kumot gayam to'y dinait mo abistida. Ay, umanay at talaga kanya. Medyo dakdakkel ti pamagem ngam iti siyak. Iso ani na yun naklatan ti inches na ididinait ko. Medyo lawlaw basit. Ngam ayos laang. Komportable at magisuot. Ay, agyaman akmat ata magustuhan. Manungay ti bayad na daytoy, Mare. Anjak ipabayad, Marimilyang. Sagot ko kan ka. Uray ni Mari Kwanang, inikakmat. Iti kasta, agpapada tayo. Kan ikan kamot iti silag mo anapintas. Daytay adaribon na. Kas di ta silag mo? Ay katuan amaray. Ay, agpapada tayon kada Mari Kwanang. Ay umun awan dakas na. Katagyaman nak garud ta sinagutan nak iti bistida ken nagpintas asilag, Maray. Da Marimilyang ken Maribanang ti adda di tatirsina ni Mari Kwanang. Sakit na agpapada ti bistida da atalaw. Na nang gatangan da nga ta. Taapay ngagpapada da. Sana kung ngagtuloy di tatirsina ni Mari Kwanang. Mari Tuyang! Umay ka dito Nakita kan, iso adi kan lumiklay. Na, nakita nakgayam ni Mari Kwanang. Anya nga ta. Umasidaga nga ta. Wano saan. Anti Tuyang, adda ka manan? Umay ko na yunan tay utang ko abistida ka anakan. Ngam, adda pa'y utang mo 3,000, taninayunam iti 5 asilag, tinutang mo iti abistida. Bayadak tulat ta. Kat umutang akmanin iti 5 pa abistida. Nagadumot tan ante? Wen ka anakan. Jakla kaya ti paatiw ijay kumari kalastaw. Ay, anyan ante. Ay, di ka pa utangan. Agbayad ka pa Binilin naktay boss ko asana kung ngagpautang. Ay unay ka na ya. Alaka din ka anakan. Pautangan akong bayadak tumulaang. Alaman laangan. Ngam, agbayad ka ante. Naungat tay boss ko. Amangan no anya ti aramidan na kan no di ka agbayad. Di kagdanag, agbayada. Kasangay ko inton Sabado, Mari Tuyang. Katangay imay ka dito ibalay, imbitaran kan. Aya, ay una, umaya ka. Agbistida akman, iti nakapimpintas, Maray. Ay, amangan nuko na ni banang banangan nga agpaatiwakan kwa na, ha? Ay, saan mo't makikumkompetensya kan ni Mari Banang? Oo, anya katasanang. Ala, basta umay ka inton Sabado iti malam, taagraragsak tayo dito ibalay. Da kayo ti kasapaan nga imay, mga kumare.
Inton madamdama pa'y kano dagiti dadto mga inimbitarak. Ay, wan, Maray. Ay, inay, aday ta ni Marituyan. Isuday ta sumungad. Ay na, insuot yu at talaga dagita bestida nga inted ko Wan tap nagpapada tayaw. Wen, nagpintas tupay. Yahaw! Happy birthday, Marimilyang! Agyamanak, Marituyang. Nay, Marikuanang, Marimilyang, nanggatangan niya kita bestida yaw. Insagot ni Maribanang. Ay, wan, dinait na. Nagpintas. Na, ay, anya nagpintas, nagalastopay, saka nagalaspay day tatila na, lalakaan. Angam day to'y bestida, ay saus, nangina, di yung madlaw. Na, mangin insulto ka de, Marituyan. Pudno mo nga main. Aha, amok tupay matlaang nga utang dayta. Anya, Agpay sumay. Tikunam, jak amaw. Ay, utang dayta. Gayam ko ni Mrs. Lay nga amo jay kaanakam. Kat nasa una kanyak nga imutang ka ijay pwesto na. Di na kumakayat. Ngam pinautangan na kan, takaanakam jay sales lady na. ay, kwa, anya ko ma. Angam sa bagay, awan bibiyang ko. Anya ko ma. Nagadaw nga agpaiso ti ipaspasikat mo abistidam. Angam utang mag. Nalastog ka. Ay saan? Ibagbagakla ang tipudno. Maribilyang, mabalin ka day apapanawom ni Maribanang. Jak magustuhan ti panagsasauna. Ay saan di ka agkastamari. No kayat mo, si kalaangan ti pumanaw. Ngamin, naragsak kami itay awan kapay. Ha? Kayat mo asawaan. Mas kanunungam ni Banang-Banangan. Gapo ka day, tinikan na ka itilalakan abistida. Nga iso day ta suot mo ita. Ay kuha, Maray. Nasaysaya at sano pumanaw ka na. Ngamin, kas itinakunak ita. Naragsak kami itay awan ka. Ngam itatandaan kati. Apay na, takasla apaan na kami mo tayo. Kano inimbita anak mo? Takasangay mo ka ngarong. Wood, ngam pumanaw ka lang tan, Maren. Kwa, Marituyang anya. Ala, agawid kan. Apay, di ka mabain ani Marimilyang amis mo, timang papanaw kan ka. Ha? Ay, agawid kan, Mare. Tadi ka mang diribok dito. Takasangay ni Marimilyang. Ay, kaslama siya, napaikit di ka ni Marituyang na pinagawin ko. Wan Maray, nagalas kami ng ti ugali na. Ala, bayamon. Nasken met ngamin nga ikan iti pagpanunutan na. Tadarigat no di na makita ti kamalina. Apalan na kalaunay, Maribanang. Nga ba'y nagpipintas na di susuot mo, abistida. Kat di na kumaibaga kanyak, taikakmet iti bestida. Mapanakot is istoryaan iti tattao, analastugak kanaw. Wan nga ruda Anabay anyo ni Marituyang. Umay kayo kitita at picture tayo. Nangrunakit ang papada tayo iti bestida. Ay, wan Marimilyang, nanruna ta bagay tayo atalo ti bestida. Ay na, agyaman na kada kayo. Tamagustuhan nyo ti dinait ko abistida. Ala, agpa-picture tayo karon. Sige. Imayak, Marimilyang. Taumayak agsuriken ka. Tanagsauak iti maday iti birthday. Ammo, Maray, awan ti pilpilyag apakigayaman. Ngam no kasken ka ti ugalay, uray saanen. Ngamen, naglaing ka amang pirdi iti padam a tao. Nagado ti sasawam ka ni Maribanang, kat di nakamot an-anwan. Awan mo't basol na ken ka. Ay, kwa, Maray. Ken maaramid mo pa'y ti saan arumbag.
Imutang kagayam iti agkakapintas a bestida. Tapno laeng adda pangartap mo ken ni Maribanang. Ha? Awan mo't kit di bibiyang ko. Ta saan mo't asyak timang bayad. Ang imbagaklaeng ngamin. Awan mo't makukwarta, Maray. Ha? Agpay sumad. Di kanto pa'y makagatang itinapintas at sinilas mo. At dapay yun barot na tanapugsat. Ay kuha. Amo, Maray, naapal ka launay. Ngamdakas nga apal ti addaken ka. Agbalbaliw kan, marituyan.